Apa itu? Coba aku nengok. Apa itu? Kita tengoklah. Nampak? Nampak? Ready. Start. Oh, begini loh. Salah-salah kau mengadisi. Sapa-sapa sing ngudek kan ketok ning kene. Itu ndinya. Ya enggak kan. Ya kalau ke jenaro tadi itu enggak ngaku. Iku ditempel tas lagi. Ôi, cái táp pin đi. Iya, Mas TV man. Min. 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 Ada berani lo. Kapan banget Medan nih? Kapan banget Medan nih? Dengar. Kilipur. Yan kayak mana?
Kamu gak usah bakar itu. Kenang-kenangan. Awas ketok. Wasine di situ. Ini apa jam? Mana jam? Mana kata jam? Wes ketok. Wes ketok kok iku. Wes aku lah tangan lah. Wes digawa nang sekolah. Teman gawe tunang. Teman gawe tunang. Ora. Aduh, harus nong. Pagi. Halo guys. Cuma nih, aku kayak kelewat Cina ya, kayak ini. Hai guys. Mau make ki ya. Kita makan Pak Buku. Masih rata bono rapat terus. Tapi nek ngono rencanane bulan 3 amprano. Wes ta? Ayo, Bar. Tapi mau tanggal piro? Itu wong di Tek wong anu bakal buah. makan buah. Iya. Bisa dodolan juga tuh, Pi. Ora dodol. Dodolan gorengan. Kerja dak nih. Ngene kliwon wingi peneraan antara undangan ora rono. Kerja Cuma saiki. sing anu dilewati sih kamane. Lah iki terus lah suwi kok. Suwi. Ya mereka kok krungu kliwon. Itu yang baju putih, Pak Kepala Desa. Karena itu samping pun mau. Masuk metro. Pasti kokon sampai bangun. Guys. Gelasnya anu tok. Jomblo mah kabeh. Aduh, aku mangan wae man ditutup. Awak. Fotone lho, Le. Enggak moto lagi. Nanti wajo ti. Yo. Bisa dicoba orang ngomong loh. Ayo. Bisa coba ini. Kamu lah kan.
Jadi piye nah jenenge rewang. Iya. Kemarin Jakarta. Masuk TikTok ya, YouTube. Main ketok sapa-sapa sing rewang kan. Kayak apa piye, Le? Ya, Masih ke YouTube loh. YouTube. Sini nah. Jari kok melaju.